Good afternoon, everyone. I am Dafiya Khan, a student of class 6 from the New Modern Higher Secondary School. First of all, I want to show my sincere gratitude to all respected Presidium members, respected teacher, parents, the organizer of today's function, and my beloved fellow students. Now I would like to express a poem titled APUNBANA PANGALNI, composed by Ranbir Ningthouja. Let us begin my poem, APUNBANA PANGALNI. Malemgi mipung khuding na kalag na fambu oiramba, iramdam ni Manipur, iramdam ni Manipur. Ritu taruk na thaugan ba, mashay ko ni magi, awat apalay tana, hay na humna palamba, hay na humna palamba. Adubu kaday nga sidi, mihat pung ole lamdam se. Noroki kong gapangkag oy, ninle mikap miraw ko na. Ahing nung tinay dana, poirey imagi masaygon, poirey imagi masaygon. Fibam asiyaw rafaw, konggay jandu na famliba, ningay da kumhay yeng liba. Kunay sigidi kunay roy, yelhaw ngay gidi yelhaw mi. Laibag jaw bi palimgi, mapari mamum ni dihay riba. Nakuy pum na mag-asibu, hing libara, natraga, hing sisira ba ngagtara. Laibag kang kong chay rafaw, karigi punsin bahay triba. Naitom chat pa pamliba, babog oy kinikaliba. Naitom chat pa pamliba, babog oy kinikaliba. Lao ay koy pum namag, amata oy na chang sinsi. Tauning batase, tauba, semning batasem ba, maning tamba ayn. Armed Forces Special Power 1958. Amu ba ay sige marumda, mutki batari kunay se, malim lay may tagtagi. Tumki batari purup se, taibang fambag tagtagi, taibang fambag tagtagi. Tipura lay baki tipuri, tanghundum na musilag pa, warita oy na lehaw ba. Ngasi itihasik oy haw ba, mang natene taibang ni, kang liba na trapum namag, mang natene taibang ni, kang liba na trapum namag. Malim gi angan ba ayukta, ay koy gi ipa ipusing na. Taway na pon tabido na, mazagi angang ba ikengta na. Yek jaramba ngam kay ni, kauthong na repum namag, kauthong na repum namag. Lalong chukli pay riba, loylam sa sangi mapuna, sana rimomon nokto na. Divide rule policy, divide rule policy. Imasen katong na, furup tum na mang naba, sili poram matang sa trangi poram kaang bagum. Thank you and have a great day. Fianca, hold on for a moment. Ladies and gentlemen, please encourage them with a big round of applause. And thank you, Dafiya Khan, for that expressive and meaningful recitation.